Hoe as jy gaan werk, dan gaan ek skryf. Kom vallen by die Valentijns is weer kosdag vandag. Is nog nie recepte dag, is 'n vlog nie kerien. Ons maak 'n Sunday vlog om kook lunch met my vandag. Ja, wat is op die menu? Patenat het ek klaar gemaakt, want kerien is laat. Ik heb klaar die patenat gemaakt. Dan ons kan machine van my uitdraai. Wat sê mense voor rotisserie chicken maak, nee? Met die en dis maar so beseker steak. Veggies is opgeskil, maar ek weet nie wat gaan ek doen nie. You've got all these ingredients and no menu. I don't know what I'm gonna do. But I'll figure it out. Ek gaan net gaan soos die geesmeling en tegelong asseblief en kyk wat gaan ek optower met hierdie. Oei, is nog baked ook. Kyk eens. Baked ook. Ek het al die trappe hier voor my. Ek weet wat kan ek maak? I know steak pasta Yeah. with a rotisserie chicken and a baked bean salad. And roast potato. And roast potato. Okay, let's do that. Die spinkt maar. Beheer die op die zondagochtend nog wat laat ik je gebeuren, dan gaan ik maken van lunch. Zo gaan we nog steak maken. Skeri één het opgekomen met steak en pasta. Met die roast chicken. Okay. En baked bean salad. And roast potatoes. En roast potatoes. Baked bean salad soos 'n baked bean salad of met mayonnaise en iets. No baked bean salads and baked bean salad. Met chilies in. You can put chilies in your own salad if you want, Daddy. Okay. So nou, ons gaan nou raas nou. Ek gaan nou eers my vlees spice. Kijk eens toch, is my spice. In my spice het ek my 2 teaspoons sout, 2 teaspoons steak and chop en 'n bietjie mix herbs. So spice ons al lekkertjies. Ons smadder hulle nou daar. En dan gaan ek nou met my old and faithful my vleesies vry hier en as my olie in. Gert. En myne het ek 'n rooi eitjie. Ag my vader. Gert, hier potter. Net op breekie my tong man. En ek hoor aan. Dit was. Daar sien nou oulikies fyn gegurts. Ek weet nie wie het na pers ei gekyk en gesê decided met 'n red onion wees. Sulke goed wat my die slaap het hou nie aan. Ach my vader, 'n pers. Like that nursery rhyme where it's like roses are red, violets are blue. Violets aren't blue, it's violet. What is it? Just go with the flow en grits die rooi aan. Nee, ek het nog grondige broodplank gesien. Ek kan nie gaan dit uitwerk. Nee, so nie flow is die man. Nee, ek sien flou nie. Ek stou nie. Waar kom jy nou met die drama van 'n sondagoggend? Uw pa regent zich op. Apparently stone. Ons sê stone nie nou van nou af. Ons gaan sê stone nie. Because Daddy is intently studying this manual. Daddy, are you learning anything? Yeah, this is the rotisserie shop. It's going to go through the chicken. And these are the fork sets. Going to go into the chicken to secure it. Like so. On either side. Yeah. And you put it in there and it's going to like rotate. Okay, so vandag draai ons my nuwe rotisserie what? Your rotisserie oven. 'n rotisserie oven. Hy het 'n vriend, sy vriend is die. Wys net Rashon. Die Air fryer. air fryer. Air fryer. Was 'n 2-for-1 special by Makro. Nou air fry ek maar nou sê Chris chicken wat ek gesê het ek gaan kook, nee. Ek gaan dit air fry en dan gaan ons die joune rotisserie. Did you put the same spices that you put on the steak? Did you put No, on the this chicken? is chicken spice. Okay. Okay, so now Let's do this. Moet jy nie eers die ding aansit nie. yeah, Hoe moet jy maak? ek moet hom eers hierin manipuleer soos daai.
ons hierdie ding. Moet ons eers lees die Sean? Wat lees? Daddy was Ek het intently klaar studying gelees. this thing. Wat Jy nie? breek nie die ding nie, man. Just secure that in there. And then this one goes through this way. Jo, ek wonder maak jy regte goede. You see? Moet die tegers ook in die onderin steek. Gaan, ja. Ek gaan hom... Tja. Dis soos hy. Druk jy van die kant af en ek druk die Maar kant. jy moet hom vasskroef daaronder, hoor. Die skroef is daaronder as jy hom Nee, ek weet het. gesecured het. Alright. Okay, you guys got it right. There. Hoe as jy nie gaan werk, dan gaan ek skrik. Okay, nou nie, wel sit dit nie so. Net hoe gaan jy maak, ons gaan maar sien. Oh, gaan nie hoender hier aan. Kap nie. Wow, my vader. Okay, maar ons gaan so. Moes ek die hoender vasgemaak het? Daai goed hou hom vas. Nee, die poutjies. Om hier aan te gaan. Wat is Maar moet dan nie lig aankom nie. Moes ons ook die papier afgehaal het, nie? Dis hy buite wel. So, ons gaan maar nou sien hoe werk. Dink jy weer gaan regter? Ons gaan Ook sien. laat ons sien hoe werk. Nou niet. Why is it not turning? Okay, so ons gaan maar een mission, een poort. Is het een poort die rechter voor? Ja. Ons gaan nog maar een poort en ons gaan maar old school, ne? En die oond in een Pyrex pak. Hij wil niet het chikom chayde rijden. Wat moest hij doen? Dat You should have been turning. And he didn't want to turn, so we must study more. Meer videos kijken zo aan te. Hij moet maar wat olifanten snow, ne? But I'm going to put the chicken in the oven. And put the... Baby to bed. Yeah, I'm putting it in the oven. And there you go. Old school. Is it turning? Yes. Murphy's Law. What did you do? I turned the bar around. It was this way, so I turned it around. So I think the top of the bar that must go in there was on that side. Oh. But too bad, Mommy already Next put the time. chicken in the oven. Next time. Roast potatoes is klaar. No cover. En hier is my steak groove. Dan gooi ons melk in. First time ever cream or cream. I don't usually cook with cream. Sien maar wat ander mense doen en leer maar by ander mense. Ek kook maar lekker. Ah, when I saw the cream, I thought you were gonna make a dessert. Moet dit so lyk? As dan met olie en crème gemix moet so. Just stir it for. As a no just a trust the process. Ach, my vader. Sean, geef vir my asseblief voor dat doen. What did I do? First, as a guy, dink wat nou 'n drama gemaak het, nou maak ek nou. Mister, net hier. Hoe moet dit lyk? I don't know. Ek weet nie eens wanneer ek dit sien soos weet jy. Kijk, Miskien moet dit so lyk. It's starting to look right. Yeah, starting to thicken up. Have you tasted it? Nee, ek kan net 'n paar taste. Gaan wel hier. No, why are you stressed? Why do you try new things if you're gonna be scared? Ons moet maar new things try. Ek kook nooit is er nooit met room nie. Maak op jou mondjie. Op jou... So moet jy sê, Weet jy hoe moet dit pro nie maar pro nie snaaks hier pro kry so. die salt content, die It flavor profile. doesn't taste like cream. Like a cream cake.
Nou gooi maar die pasta in na al die drama. Boutijs. Dus nog 2 keer. Looks creamy and delicious. Mijn mond water. Dus mensen bacon, niet bacon in niks stage en gooi dat wat kallen. You're making a creamy Alfredo steak pasta. Oh, die naam. Ik was gewonnen, wat is het eindresult? Hoe dit zo die cream zijn als in het Very creamy. It looks very yummy. I can't wait. And we're coming to the end. The final dish is being prepared. Ja, ik maak lettuce salad. Ik gooi lettuce in die samen met die baked bean. Hier is mijn ei al klaar in. En met passerijen, met een beetje zout, met een beetje Bit of salt, bit of sugar. sugar, die azijn. Yes. Zekere mensen wil chilies in, but Zekere mensen can cut their own chilies into their own portion of salad. Thank you very much. but ons kan nog niet allemaal voor onze lever zo uitbranden. Dat is niet wat tomaten eet, wat chili eet niet. I'm surprised you didn't buy cherry tomatoes this time. You love your cherry tomatoes. I need tomatoes for tomorrow. Low acidity. Oeh, dank je Sean, dank je mijn man, dank je mijn dierbare. Daddy, I would also like something to drink. I've been slaving away here, filming content the whole day. Don't I deserve a cup of tea? Nee Sean, hoe kan je nou zo zeker op barbecue? Ik heb een beetje kaas voor doen. Alfredo en gegooid. Ik weet het niet. Deze doen kaas doen dat we ons koren maken. Van die been af. Of de boom. We gaan mijn lappen afkopen en dag voor mijn dag voor lunch. Oos patten, dat is ook die pampoen. Ze brengen die dingetjes in ze. En van af laat hij mooi lijken. Daar zijn die mensen beter. Vind je het lekker? Kan het lekker proeven? So I hope you enjoy the vlog. So, ik hoop jullie die vlog enjoy. Kom van maar weer volgende week en bij die Valentijns. En don't forget to click like and subscribe.